na thaici kwina ciana 30 ciandikitwo ni judiciary na ni marona boso wao. So uria youth arenda koke haha ri athomithio ni ajira digital oka guku ni kuheo laptop, internet ni njega na mbere kuruta wira. Nituvetwo free laptops na internet ina connectivity ya iguru, na bado nituraneo opportunity ya gukorwo na office yaku Kirugu ya tauni, na through mheshimiwa witu agatuhe facility njega biũ ĩrĩa ithini wa Kirinyaga CDF office, na ayuthi ni mokite na namba nene.